umuryango wa Rusesabagina Paul wasabye u Rwanda miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Iyi nkuru yasambiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitagira ingano birimo Jeune Afrique, Le Figaro, New York Times, Igihe, RFI, BBC, France 24, Sky News, TV5 Monde, Africa Times, ABC News, Essence n'ibindi bitandukanye, aho byandika ko uyu muryango wa Rusesabagina Paul wajyanye leta y'u Rwanda mu nkiko uyishinja kumushimuta, unasaba ko akwishyurwa indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, ararenga miliyari 400 ubaze mu mafaranga y'u Rwanda. Xavier, iki kirego cyashyikirijwe urukiko rwa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko ibijyanye nacyo ngo byamenyekanye cyane tariki 30 z'ukwezi gushize kwa kane. Umuryango we ukavuga ko yabeshywa akajyanwa mu Rwanda akuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabaga nk'impunzi. Unavuga kandi ko akwiriye kurekurwa ndetse ngo leta y'u Rwanda igatanga impozamarira za miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Xavier, cyakora igitangazamakuru igihe cyandika ko ibivugwa n'uyu muryango bifatwa ngo nko gusetsa imikara kubera ko urukiko rw'ubujurire ruherutse gushimangira igihano cy'imyaka 25 y'igifungo cyari cyarahawe Paul Rusesabagina kubera uruhare rwe mu bikorwa by'iterabwoba byakozwe n'umutwe MRCD-FLN yari abereye umuyobozi. Kuri iyi ngingo ariko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yabwiye Tarifa Rwanda ko iby'uko Paul Rusesabagina yashimuswe nta shingiro bifite. Ngo nta shingiro bifite namba, akaba yaragize ati icyo mbivugaho nuko ibyo kuvuga ko yashimuswe nta shingiro bifite kubera ko Rusesabagina Paul yivanye ku bushake bwe iwe mu rugo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajya gufata indege imugeze i Dubai, ahafatira indi muzana mu Rwanda azi ko agiye i Burundi, kandi ibi byose bikorwa nta gahato na busa ashyizweho. Mukurarinda akavuga ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byose ku isi mu rwego rwo kurengera umutekano w'abaturage n'ubusugire bwarwo rwakoze ibyangombwa byose ngo ukekwaho ibyaha by'iterabwoba byahitanye inzirakarengane yagizwe imbere y'ubutabera. Ati nta gitangaza kirimo kubera ko nta kinyuranyije n'amategeko ndetse n'amahame mpuzamahanga rwakoze nk'uko nta n'iyicarubozo yigeze akorerwa. Alain Mukurarinda akavuga ko u Rwanda rwagejeje Paul Rusesabagina imbere y'urukiko aburana ku mugaragaro, maze urukiko rushingiye ku bimenyetso bifatika birimo n'ibyo yashinjwe n'abo bareganwaga rumuhamya ibyaha bitandukanye birimo n'ikiterabwoba cyaguyemo kikanakomerekeramo abantu benshi batandukanye.